Pemirsa Kabupaten Gianyar ngusulang 3 inovasi nyayubin inovasi pertanian organik ring Desa Sidan, inovasi pesona warna-warni kain songket sutra alami UKM ring Banjar Gede Batuan Sukawati, saha inovasi gerakan sejuta biopori sistem digital ring Desa Peliatan. Inovasi puniki kausulang mangdani sida mesaing ring tingkat Provinsi Bali. Ring Bidang Pertanian Badan Riset dan Inovasi Daerah Brida Kabupaten Gianyar Nyobiahang, model pembangunan desa berbasis organik agrowisata saha budaya ring desa Sidan. Kepala Brida Kabupaten Gianyar Dr. Anes Iketut Sedana MAP Mausang, model pembangunan desa berbasis organik agrowisata saha budaya nyuguhang kawigunan nyane, tertata nyane lahan, landscape pertanian, Kuintenan ekosistem berketahanan pangan berbasis pertanian organik saha kahanan objek wisata berbasis pertanian organik, agrowisata talar budaya. PLT Kepala Bidang Pengembangan Inovasi dan Pengelolaan Kibrida Provinsi Bali, Insinyur Inyoman Suwarto MS Imausang, inovasi pertanian organik ring desa Sidan patut nyangkepin prasarat sustainable tur muatang majang krama utawi madue nilai ekonomis. Sadurung katureksain inovasi pertanian organik ring desa Sidan sampun ngelintangin paletan pengajuan proposal miwah verifikasi. Perbekal desa Sidan Imade Sukreswia Semausang, model pembangunan desa berbasis organik agrowisata saha budaya puniki embas ritatkala masan pandemi. Pemerintah Desa Sidan nyarengang krama sane kelangan pikaryan muali ngelimbakang pertanian tradisional organik. Sosialisasi pertanian organik ngawit saking demplot kali hektar tanaman perdana pertanian organik. Pemerintah desa mesti kayang perbeo produksi tur sayage masara ngasil produksi ngelintangin BUMDes rumasuk ngicenin pendampingan majeng petani ring sajoning ngelimbakang pertanian organik. Selanturnya nih pertanian organik kalimbakang majeng desa wisata ring 1 hektar antuk nyarengang papitu pekaseh. Wirnaya Bali Pos Nguningayang.